Tehang Liverpool na padang Slova ya kitim seboro tali ki berapa yang kena cakap hari ini Ramadan na kabantaban pun kisap di pong di joki hari ini buat football na padang Slova hari Liverpool ya i MDC juni mati belum kan ibrahim kat buat ni Slova Liverpool di MLA juni jangka sela constituency ibak balajit sendram ibrahim kat buat ni di padang Slova ya iru ma iru dengwe lagi dong kersam darat ba ringkat bagi MDC memperluang yang ada ke tournament jungi ke tournament ke bojong makanya ke tournament ke bah kejentang jungi kalau ban kentiu jadi kun semula kita dan sisa kasap bat kita terang hantam harbede bat ke sports bat muta harbede bat ke football ini dengan football dan kemudian si prolog bah keiga sing tu joki kumbelah lantir dari Sherman bah sing tu joki om tang bat kentiu ke football Nai berkenti hamba alian bekas sport, bahane lima kickbox, ya bah raw atlet team, ya kabila FC, bah ya ka sora CFC ka poin sa ka final, bah next game bah kawai lagi kini kading job, next game jelek kai bah. Itu ini sungkonor berdunia di ini program berlengkap dengan laupah jadi segi. Kini kita nikmat dan borong jogi MDC jangka seorang konstituensi bagi MLA jangka seorang konstituensi kemudian banyak aibor banyak pensengan dan berkesan ia kan dikasih kamu ke bawah jangan dikasih kamu superlock kian baikis barok kibla banyak dan ni kalau dah jauh kertek iwe dikasih orang arti legitim kibla poin seketika final ketika segi Laga seorang CHC Barca Builders United Noor nila dapat witness Laga saksi sibur kecil lekai Bagi ini Berkatakan seorang Bat syurah jamiru Nyempo asyur Ila dan sisa kirang Sama kita terima Harga kecil lekai football Kafa seorang Ansela MDC Cup Football Tournament Arjab Sau Pelapelong daki sangut si perlok Kelapoi sya ke final Hapdeng ke Builders United Persya Ya ke seorang CHC Iba Tito Stawal Khan ibalong UMDC jong kasora konstituensi ilalong kumkongsan hakan igasngi rengkat kajian seneralang iba balajit kupar sendram ibalong UMLA jong kasila konstituensi. Lapan singan syuk ya kan ikijilak kai final football hapdeng kini ki art league teams kata ka Builder United bat ka seorang CSC da iba Michael Dunai ibalong urang ba snong jong kasnong mauksi merengkat ba usket 3 jong kasnong mauksi ba Hamilton Khongwar bakum juru iba jiet kenta bat khamtam le dan langru kinoyalam bat ki khot ka seng samla sai sopen bat kesenjuk seng kentai sai sopen bat rengkat ki pai ba jong kathan iba i ya ka football kelawan ban sakhi ha kan kesni
Ý mẹ chừng bằng khăn lồng uột chạy thăm thăm Hoàng to lôi come on lôi Lan lên bot come on lên đau lên Harry shot come on chạy Ferran Ole!
Jump, lewat. Kill. What touch? Hey! Yes, no! Oh, back. I'm on the big load! Come on. Ellery, where am I? Hi, Pano. Ellery, where am I? Joy, bro, Joy. Em không có mẹ rồi. Chết, yêu ball, chết. Ai cái brio ra mọi người bố. Ơi. Come on, big bro. Big. Đồng bèo sung ô, là kêu sung nè, bé sung quay lại sung, quay lại, vai sung yang kai tu, keeper, hai balik keluar balik, nah. Hapadeng kinong pekai ba kinong sakhi ki babun ki jila kai kalong ka baitnat hadu kata ha ka baro atli ki team ki ergat bor bat ha bakut jong ki jila kai ka Builders United kalayo ban penki ya ka jaling ba usamla Mark Richard Khongwar bat ha bakut sendon jong ki jila kai ka Builder United kala tam shikul persya ya ka sora CSC bat ngi ba ha ka ni ka tournament keladan ru ki khusnam ki bakarpang Kiblayo daki players kata top scorer kale Syah Usamla Damut Skem Thaba ubadai naka teams jong ka seng samla maumlu best goalkeeper kale Syah Usamla Kensai Phanbu jong ka sora CSC but best player kale Nathaniel Lendra Builder United.
Congratulations Iba Ronald Badia Captain Hun Kashif Torlok kita organize ya kanika first MDC Cup Jongga Sora but Sheila Constituency ay kumlay di chief guest jong kanika Jela Perkumjuru iki nong elakai iba Lipani iki sab ki jong phi hoi laran getting job dan getting ram Andre kum ka letiya jungi jibril getting ram kam de judo jingkerman Andre kede ka jihi kai ba kinya le ba ha koi ko po te kumlei iki nong job te le hai ba bat haba suban rap warang tu gidi jag jingelakai kamut tang na banta ka sports ne ka jingelakuman Henry kum ka jingelong ka jingedai siparlo kum ki parasnong jong ka digathan naman ka jinglong brio lagi dan kisap bakumno kumnoro lagi dan ka jingedai berka jingelong Perlo kalong kajing susne lagi pelong kum ki tournament te ha kajing dan berkat pakaji kersan kejong ki kinong elakai kai men simru yiki nong punya balesi hakini san banwanro kisarang yang beteng na tumi susu kum kini jajelakai Ibalesi data ng football. Ipersangkan nila hakibai pati disiplin. Mga kasab jogi kena samla jogi ne sora berhasil ter kam data ng football. Hindi nang dongiro sa kuija jilakai kiba hilaban peni ya kipaiba. Te sutunat baki perlok la organize kanika first MDC. Lagi Bati di dalam hangnya. So kemen hiro ba pinaya kersani kenambakan wan jaga MDC Cup Part 2 mo. Te tangini kinten Koblesibon ya drestam but insek. Tinggal kai football hakini gisni juga thai seorang ya ini kelas sedang hiban kium diang walada kiladan ki kap Ibangila sedang bantu jingkermen. Sebenarnya kermen balang bagi ni gitu nemen bagi semla kijungi sa sisin kim yasim bentang hak jingela ka football. But daytang ka sports kawala banyale ya kawe katma kebangidan hakmat joga jat dubi kijungi. Bagata katma kalong kajing persya yau drops. Ubulong way naki nongsun Tiba khmat ya ki samla ki jungi. Na tagadaw ngakhat ya ki samla ki hat ki beret. Tapi ni shem ni gila ki lenti. Tiba nagaliang ki jungi kung junong khmat. Niwanra khmat jongpi banwanra ki ni tournament ban keptil ki sport ban snai ki madan kamde na kabanta ka jing mentoy jungi. Ndai ka jing mentoy na kabanta jongpi ki kun samla. Dengan exam ba lembaga ni klub kiseng samla jo kathan seorang sila ini trelang rengkat bati kum jinom ikmat haka ba kunno kentiu ya ka sport haga ni kathan dengan umsum ka por ngakibot yang sa sision ya ka ni katunun si perlok tibala penun telah sisya ya kata kamuto ko jungki ko bakiong ban pun kelai ko jupo sniu sa ka sisya baga kerman baga jupo sniu ko jungki kalau ulang mentara si bat bapuniai po sniu nakabentakot mo ban kentiu di sama jong ka ni kathan tentang yung kentiu nga kibok kibang nga ay kubelo ti players pero jong atli kitim kejila kai kalau ko internet jila kai kalau ko makhat terlihat makat do hiya kejila kai kedi bandon ke job kedi bandon ke baran hindi man so kejing job kedi tang sigol kejing ram lo kedi tang sigol
Wat ni biar election lu iram tak khasan buat bagi sawing. Tapi lu biar football dah tang si gol kam tu lele. Tetap kami boleh si gol. Boleh si pemain pergi kerja ni jauh pe. Ni semua musim ni dukung kekeluhan Superlok wala dah iban pang sawut menorganisasi ni tournament. Dengan sohaya musim menghi dan rengkat buat ni dikasihan rengkat lang buat ni rengkat lu bagi advisor ni Ibu Jerab ini rengkat buat dia mele buat kato buat ni lu ki terong ba ki long kini kepada semua. Kecil ini juga suhai dari jumlah. Iba malam dulu beriba wan pendap dulu. Nak hasil samla mulu ini damut sekian haba. Badan mulu nak mulu bertersim lam. Kemudian sebulan. Telang Nungundri, Richard Chulai, Marsian Lendam, Bangkersian Lendua. Laga trofi berkekas prize Arto-Hajar. Ay gede parti setuak sarasi itu selalu diselaksan. Kemudian sebuah bangga terpadu kapten dari seleksi. Yang play, masa play ini lahir macam ni. Kita lagi kita punya, betul betul kita pergi ke sini. Kemudian sebuah kapten juga sarasi FC. Tersial Riverson, terus Ricardo Excel. Siap mengelakkan rayu yang boleh terakhir kerat kalau ay kena kasi kepada ibu yang lebih temat ya baru kita pakai ay ikut lagi ya kisi perlu kita organisasi kena ketolongan kena kejamian kalau tak ikut kalau yang tu ya nanti tapi ay ikut lagi kasi kalau kami semua pun pun juga tengah mereka tanya presiden nak minta kasi secara sesi hidup hidup karena mereka kebeli United ya kita yang asam juga kebeli United baru kait yang awal dan sesian hidup